अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे इम्फाल की नागामपाल सारीबा मैकेनाइज्ड रोटरी पार्किंग ngasi हौनबी मतुंग इन्ना संगारगने समग्र शिक्षा की मखादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्री प्राइमरी अमदी स्टाफ सिंह लौनबा ngarang कैबिनेट मीटिंग ना अयाबा पिख्रे Assam Rifles na Sinduna Chandel District के सजिक तंपाक्ता सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग अमा पांगथोखरे अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स ना आईनी यादव थबक थौरम चथब मियोय कया फानब सर्च ऑपरेशन लेप्तना चथरी खुरुमजरी ममी टीवी ने संदोक्चबा न्यूज अपडेट मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु अंजलि नाओरेम ना थरामना ओक्चरी हौजिक पाउ संदोंगना पिजरी इम्फाल की नागामपाल सारीबा मैकेनाइज्ड रोटरी पार्किंग ngasi हौनबी मतुंग इन्ना संगारगने इम्फाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ना सिंदुना नागामपाल पांगथोकदबा थौरम असिदा चीफ मिनिस्टर युमनाम ख्यामचान थांगमैबन केंद्र की एमएलए खुमुकचम जॉय किशन सिंह अमदी इम्फाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की चेयरमैन सु ओइरिबा चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल सु सरुक यागनी हरि समग्र शिक्षा की मखादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्री प्राइमरी ओजा लिसिंग मणिपुर याउना तोंगान तोंगानबा कैटेगरी सिंगिदमक स्टाफ अमदी ओजा सिंग लौनबा ngarang स्टेट की कैबिनेट मीटिंग ना अयाबा पिख्रे स्टेट की कैबिनेट मीटिंग ngarang चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की कैबिनेट हॉल दा पांगथोखरे मीटिंग अदुदा एससीआरटी की मखादा लैरिबा डाइट सेंटर मापन गिदमक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तोंगान तोंगानबा पोस्ट यांखैगमंगा लौबगा लोइनना समग्र शिक्षा की मखादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्री प्राइमरी ओजा लिसिंग मणिपुर समग्र शिक्षा मणिपुर की मखादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तोंगान तोंगानबा कैटेगरी सिंगिदमक स्टाफ अमदी ओजा जात्रेट कसुबना निफुगनिथोय लौनबा कैबिनेट मीटिंग ना अयाबा पिखे मीटिंग अदुदा इम्फाल सिटी फेज 2 की इंटीग्रेटेड सेवरेज सिस्टम चनी सांगदोकनबा वारेप लौखे मसीगी मथक्ता मणिपुर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन स्पेशल अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2026 अयाबा पिखे पॉलिसी असी हाइथोय सिंथोयरबा सानरोय सिंगदा अहेनबा ओइना ग्रुप ए की फॉर्म पीनबगी दमक्तनी हाइरे लोइनना मणिपुर फायर इमरजेंसी सर्विस बिल 2026 केंद्र की होम मिनिस्टर ने सेंबा मॉडल फ्रेमवर्क ता बेस चौरगा सेंबसु अयाबा पिखी हाइरे सिक्योरिटी फोर्स ना स्टेटस की मियामदगी नमदुना सेल खाइबा अमदी अतै आइनी यादबा थबक थौरम चथबा मियोय कया फानबा तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन कार्डन अमदी सर्च ऑपरेशन लेप्तना चथरे मोरे एरिया दा थी बहुंबगी थबक चथबदा बोम याउना यामलबा खुदसु खुदलाई कया फंगमंगमले मोरे पुलिस अमदी कुंथ्रागा तरुक सुबा साम राइफल्स की कांगुना पुन चथकी ऑपरेशन दा भारत म्यांमार ngam लैबा उमंग अमदगी यामलबा खुदसु खुदलाई कया फंगमंगमले हरि खुदलाई सिंह अदुगी मनुंगदा मैगजीन याउबा M15 राइफल अमा मैगजीन याउबा MAG3 राइफल अमा सिंगल बैरल नोंगमई तरेट ड्रोन बम मंगा IED मंगा टियर गैस गन अमा ग्रेनेड अनी कंट्रीमेड पिस्टल अमा कंट्रीमेड राइफल अनी टियर गैस एम्यूनिशन तरागा तरेट याउना अतई लांद सिजिनबा पोटलम कया याउरी हाइदे अमरोमदा ngarang akaknaba pawma fangbadagi Imphal West Commando na Thangmaiban Hizam Dewan Leikaida thiba humbagi thabak chathabada pre-park ki kadarama fare hairi faraba miyoi adu Imphal West District ki Thangmaiban Laurung Pure Leikaidagini hairi nakal amaromda Imphal East Commando amadi kunthraga mathoi suba Sam Rifles na ngarang Imphal East District ki Sangai Pro da chathaki ba operation da KCPMCML gi kadarama fare hairi faraba miyoi adu Kakching District ki Kakching Fausu Pamdagini hairi अमरोमदा प्रीपा की कादर डिमांड लेटर का कोनना ngarang नंबोदगी फारे हरी असम राइफल्स सेंदुना चांदेल डिस्ट्रिक्ट के सजिक तंपाक्ता सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग अमा पांगथोखरे भारत म्यांमार ngam की मतंग खनबा मीटिंग अदुना मफम अदुदा लैबा लोकल स्टेक होल्डर्स सिंगा मतिंग पांगनदुना मफम असिदा तंगदु लैताब फिबमदा लैनबगी मतंगदा खनकी हैरे असम राइफल्स ना थादोरकपा चेरोल अमना हाई मीटिंग अदुदा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन
border fencing checks in ngak shenba amadi matam amata hekta nongmai kapshilakpadagi ngakthoknaba matangda maru oina khanaki haire maduda sunatana meeting aduda anti drug awareness ki matangda su wafam kaya khanaki amaromda Thobal district ke pundraida some rifles senduna ngarang organ donation awareness session ama pangthokre World Organ Donation Day thawramga mari leina pangthokpa session aduda miyoi bagi hakchang kaya donate tawthokpana piriba kanaba karamba miyoina donate tawba yai amadi ain gi oiba kari kari lei haibana chingbagi matangda khanghai singna khanghanki hairi Paugi marakta natin ba break amatang lominashi Kari wali ke ayenge se Kari no tension ka ba mali duna Dialogue sing se am chamam nei Kari chamam na ba Sidi am marui ba pot ni na Makeup si ba minimum mo intawrong kada ba ni Serious oi ba pot ni cham cham na hairaga loi ba du bo Se ai haige handak chathari ba SIR sida enumeration phase haidana yumthong khudingi BLO laktana tawidana aduga matungda draft electoral roll phongedana aduda claims amasung objections matamda mingi bana lanba lepham soiba aduga atai chumthoknaba semthoknaba mayam ama august ki tang mari phawbada phom na chingba BLO ERO da thajandana tawkhidana adugi thajallakliba form amadi documents mayamdu khana nainaraga dispose of tawbagi process adu haujik September gi tang ani phawba chathari talak asida karigumba election office tagi notice kumba laklabasu mi painingai leite notice tu munna paraga documents bisangadaba oiragana documents singdu thorang tawraga matam chana pisanbiraga loire final electoral roll da ming chumna yawhan bahai base isa gi su thodangni adudi ay amu try tawge lage so ready ore makeup loidribo lakliba September gi tang taruk final electoral roll phong lagani I am in are you dada Ibe makigano Azabat mo sige yumse next time tina checksin na laksilo ka tamkhrobani ne dada nang se juha habaga amta kidrabo asumna mayamna na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoya ngam kokadabagi next time tina ngapseli next time ti jor habading ngaptokna ba sembani German technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena angle adli next TMT strength is in the way break ke matungda taram nokchari makhataba paw mo hana pizari Kakching district ke Sugnu kendra gi manung chana laiba Sugnu dagi ithai taba intervillage road ki khongya makha leikai sanashram khong mathakta saba culvert ama kaibadagi ising ichau yauna chathok chasinda khudong chahandre haina khongyam bright star club KBAC khongyam makha leikai gi maikai dagi phongdorakli hairiba lambi asigi fibam sokna leiringa gi mathakta culvert asi mayai da fitare lompakna kaibadagi gari chathok chasin yakhidre haujingmaki oinadi nakal da fit mangarom pakpa amada school van fawdi chatpa yabana mahiroi sing chathok chasin taunari madusu matam amada hekta makai khiba yabagi fibamni aduna mahiroi sing amadi miyamna asok apan nangdringai mari leinaba authority na atuba matamda miteng changbiduna culvert asibu samjinbiu haina khongyam bright star club KBAC khongyam makhalaikai gi maikaidagi taksilakle Google toriba kita anjing naik tambah bagi awak pemain nogedore namanya mari lena bu department na yang tembikna ariba karbar si tuh macam dah sembi naba aja na ini spicy di mai kayak gini mari lena bu department ini mesti tinggal ajari Prime Minister nangarang 20 Space Startup ki Chief Executive Officer amasung founder singa unakre. Prime Minister na miyam gi punsi mahing hena pagadhananaba space technology gi lam asida hena pakshana season na ba phongdoke.
Sri Modi na hai leibak asigi space sector na malim gi haithoi singthoi ba mioi singbu sumhatpa ngamlagani amadi company sing amadi investor singda hena sel thadaning bagi apamba pokhangani malim gi miyam na space ki maramda karigumba khalakpa matamda India gi matau tamlakna environment ama semna ba shu honabiu hake space industry amasung social development sector gi marakta puna chatmin nabagi tangai padaba adu palladuna prime minister na hai Atal tinkering lab singa kutsamnana miyoi kayagi wakhalonda space bu apamba pokhanana ba semgat pagi tangai padaba lai hake होना पड़े। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ साल पहले तक हमारे यहां देश का नक्शा बनाना भी गैर कानूनी, अगर मैप बनाए तो गैर कानूनी था। आप जेल चले जाएं। Home Minister Amit Shah na ngarang nungthil Bengal gi Siliguri da leiba Sasastra Simabal SSB gi headquarters da tungan ba project sing khara sangake madugi matungda personal singda wangang bada Home Minister na hai Suvendu Adhikari na Chief Minister hek oirakpadagi ngamkhai ngak shen bagi damak pangba yaba mateng pangli loina na mahak na makhata na hai kibada North Bengal gi problem singi matangda kupna khanaki haike Aroibada maroiba pau mohana pizari Imphal gi Nagamapal da sariba mechanized rotary parking asi haunabi matungina sangaragani Samagra Siksa gi makhada contract basis ta pre-primary amadi staff sing launaba ngarang cabinet meeting na ayaba pikre Assam Rifles of Sindhuna Chandel District ke Sajik Tampakta Security Coordination Meeting ama pangthukrai. Amasung Security Force na aini adaba thabak thoram chathaba miyoi kaya fanaba search operation leptana chathari. Hauzaki oinadi Mami TV na sandok chaba news update lo shinjare makhataba pawi damak biding taduna laibiyo